sa Lego na juga. Lego agak berbahaya dan berbahaya. Bahasa berbahaya. Rapor itu Oh. judulnya kan? Oh. HP ya udah rapor rekening ki. Itu maksudnya sama. Yang berupa Bitcoin dan kripto. Om mana naik bawa nama sama saya. Tibunay po. Tibunay ko. Oh, nah udah karo kate Bitcoin. Nakaraw. Jadi Ay, ako lang madok na uto ni Itado ng Bitcoin. utan na pinakutan. Ay, hubo to ni si rekening Apala. nol. Lalu. Bitcoin do crypto rotong dibahas ba yun? Ang boy, napikiran ako pa po ni Pak Mukhtar. Jadi judul yun rapor luki. Tapi sementara iyo ako nang mabelego rapor rekening ki. Tadi aja Ako rapor manitede. Ape siya lala rekeningon tibis. Si Marsa daw mo ni Betudo rekening. Maksud tuh, boleh rekening kon asa di sini tong asik ko ba? Ulo si Batang ng di-blocker bang, ala solong isina. Mudah-mudahan marong mabigita na karbito natin. Di masa sa rekening. Iya ba da? Palagi harta mo natin. Tabi. Balikan dulu. Rapor luki. Ciptaan NN. Rapor
rekeniki. Tahun 2020 sia kalau rapor rekeniki. Asa diisi jolma rekening. Iya, betul. Kira rata-rata rapor rekeniki, ini masih sih.